Imwe mu nkuru zigezeho mu masaha yo kuri iki gicamunsi cyo ku itariki ya 7 ukwezi kwa kabiri 2026. Amakuru avugwa by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko tubikesha amasoko y'amakuru yacu ari muri biriya bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko witwa Eric Prince wa Blackwater, uyu ni umucanshuro mukuru cyane wazanywe na Perezida Felix Tshisekedi muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi kugira ngo bafashe ibijyanye n'umutekano wo gucunga by'umwihariko ibirombe by'amabuye y'agaciro. Biravuga ko yaba yafashwe na M23. Turimo turagerageza kuvugana n'umutwe wa M23, bavugizi bombi yaba witwa Lawrence Kanyuka mu rwego rwa politike ndetse n'uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma kugira ngo baze kutubwira ku bijyanye n'inkuru, ariko nta kintu na kimwe bari badutangariza kugeza amagingo ya gusa. Icyo nababwira nuko amakuru akomeje guturuka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko umutwe wa M23 waramaze guta muri yombi Eric Prince usanzwe ari umuyobozi w'umutwe w'abacansho wa Blackwater muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko rero uyu mugabo yafatiwe mu mujyi wa Uvira muri iki cyumweru, ubwo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'urwa coalition harimo FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ryasubiraga mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 kandi yari maze kuvamo mu kwezi gushize. Abacanshuro Eric Prince abereye umuyobozi bari mu bajyanye naryo rero muri uriya mujyi, ni ukuvuga mujyi wa Uvira, ndetse amakuru akavuga ko bamaze igihe bagaragara mu mirwano ikomeje kubera mu misozi miremire hariya cyane za Minembwe. Amakuru avuga ko rero uyu mugabo yafatiwe muri hoteli yahazwi nko kwa Mucepe, afatanwa n'abasirikare bamurindaga mbere yo kujyanwa ahantu atazwi kugeza amagingo angaya. Kugeza ubu rero Alliance Fleuve Congo M23 niyemeza cyangwa se ngo ihakane amakuru ifatwa rya Eric Prince, uyu mucansho mukuru cyane ufite umutwe wa Blackwater. Umuvugizi wungirije w'uyu mutwe Dr Oscar Balinda kwa gatanu ubwo yabazwaga n'abanyamakuru niba koko uriya mugabo uvuga kwa gatanu ku munsi w'ejo baramufashe, ati yasubije ko umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma ati niwe uzabasubiza kuko niwe ukunda guherekeza abacanshuro nk'uko yagiye bivuga. Uyu akaba yitwa Dr Oscar Balinda. Hanyuma babwira ko ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu birakomeye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara ikomeje guhuza coalition ndetse n'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, za Masisi, za Warikare, ari za Rucoro, ariko kandi by'umwihariko za Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo niyo hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Bivuga yuko drone z'ingabo za leta cyangwa na coalition muri rusange, ndetse bivuga ko zikoreshwa n'aba bacanshuro arizo zikomeje kugenda zirasa buhumyi mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko ari za Minembwe mu misozi miremire ya Fizi ari muri kara gace muri territoire ya Fizi. Hanyuma rero andi makuru nuko M23 murabizi ko yari yamaze gufata deja mu mujyi wa Uvira, ariko iza kuvamo ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abahuza barimo Qatar kugira ngo babashe kubahiriza ibijyanye ibiganiro bikomeje idoha mu gihugu cya Qatar muri rusange. Mbibutsa kumurika ko ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 mwaka ushize hari habaye amasezerano yashyizwe mu mukono hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse na Leta ya Kongo, yarahagarariwe na Perezida Donald Trump, yitabiriwe na Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ndetse na witwa Dr ni William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya, umuyobozi w'umuryango wa Afurika ya Afurika y'Iburasirazuba, ariko kandi kundi ruhande Jackson Alupo uyu ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Uganda, nawe yari yitabiriye isinywa ry'amasezerano. Undi ni Joao Lourenço perezida w'igihugu cya Angola, nawe yari yitabiriye aya masezerano yaberaga i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi irishize Perezida Felix Tshisekedi yarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri National Prayer Breakfast cyangwa se n'amasengesho ategurwa ku rwego rw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitabirwa n'abantu bakomeye barimo n'abanyapolitike, ariko kandi niwe muyobozi wa mbere ku rwego rw'igihugu utumiye muri aya masengesho abere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse Perezida Trump yamushimiye bwo kwitabira aya masengesho ndetse n'isengesho rye ngira ngo turaza no kwigaruka muri amakuru yacu. Ariko ikindi gikomeye cyane ni uburyo Trump yavuze ati uri umugabo mwiza, uri umugabo w'intwari, ati kandi watwemera amabuye y'agaciro, vuba bidatinze turaza kohereza itsinda cyangwa se kampani zacu zize gutangira kureba ibijyanye n'aya mabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma umuntu akaba yakwibaza, ese n'urukundo Trump afitiye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ahubwo ni inyungu abona azakura muri kiriya gihugu? Inyungu ni ukuvuga ngo nari amabuye y'agaciro, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro menshi cyane kandi yifuzwa n'iki gihugu cy'igihangange cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande rero icyo umuntu yavuga nuko ibindi bikomeje kuvugwa nuko u Rwanda
rwavuze ko rufitanye imikoranire runaka n'umutwe wa M23 ariko ikaba ishingiye ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi. Ingamba z'ubwirinzi ntabwo bivuze ko u Rwanda ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 100%, ahubwo rwo icyo rukora ni ukurinda umutekano w'umupaka w'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwanda muri rusange, bitewe n'uko hari abitwa FDLR, ni umutwe w'iterabwoba wasize wiganjemo abase bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi wahungiye muri Zaire. Hanyuma umutwe rero wakunze kwenshi kugenda ugerageza gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ikindi ni uko uwo mutwe urimo urafatanya mu mirwano na coalition, ni ukuvuga ngo na FDLR na FARDC mu mirwano barimo na M23. Hanyuma uko nabivuze rero, isengesho rya Tshisekedi, perezida wa mbere wa Afrika wasengeye muri National Prayer Breakfast ya Amerika, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije Evanjili ya Matayo, yasenze asaba amahoro, ubwiyunge hagati y'abantu n'ibihugu, asabira bari mu ntambara n'impunzi mu gihe cy'isengesho rizwi nka National Prayer Breakfast ribera i Washington. Felix Tshisekedi ahawe umwanya yabanje kuvuga ko ashimira abamutumiye kumuha icyubahiro cyo kuba perezida wa mbere w'igihugu cya Afrika uvuze isengesho muri uyu muhango uzwi cyane ku isi, maze aranzika ati dusenge Mana ishobora byose. Tshisekedi kandi yagiye muri Amerika aho yari yitabiriye inama ya mbere yatumijwe n'ubutegetsi bwa Trump ku mabuye y'agaciro, inama yahuriyemo n'intumwa zivuye mu bihugu bigera kuri 50 ku isi. Yifashishije Evanjili ya Matayo nk'uko bivuze igice cya 5 ivuga ko hahiriwe abatanga amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Tshisekedi yasabye rero Imana ngo twigishe kubaka ibiraro, ni ukuvuga amateme, mu gihe kandi cy'umubano mubi. Mu isengesho yarimo asoma yasabye ko haba ubwiyunge hagati y'abantu no hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro rero n'ubutabera, ubwisanzure, umutekano n'agaciro biganze ku isi hose. Igihugu akuriye kiri mu ntambara mu burasirazuba bwacyo, aho we avuga ko cyatewe n'u Rwanda ruciye mu mutwe wa M23 ibyo u Rwanda ruhakana. Mu gusenga yasabye ko iri sengesho rirenga kuba umuhango gusa, ahubwo ngo ube buri wese aho na bose bari hano kubasha gukemura ibibazo bihangayikishije ikiremwamuntu. Muri uyu muhango perezida wa Amerika Donald Trump wavuze ko abona rwose ko azajya mu ijuru kuko yakoze ibintu byinshi cyane byiza ku bantu beza. Yashimiye perezida Tshisekedi kuza kwifatanya nabo, gusa yagowe no kwibuka cyangwa se kuvuga izina rye. Yagize ati uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane, umugabo mwiza, perezida wa Kongo, perezida wahaguruka nyaboneka. Ntiyabashije kuvuga izina rye. Trump yavuze ko azi ibintu byinshi. Tshisekedi arimo guca amati, biraza kugenda neza, nta kintu cyoroha ariko biraza kugenda neza. Yongera ati we nanjye twasinye amasezerano ku mabuye y'agaciro manini cyane yabaye mu mateka ya Amerika na Afrika, zimwe muri kompanyi zacu nini cyane ziraza kujyamo. Rero warakoze cyane perezida, kandi wamamagara ku cyo ari cyo cyose. National Prayer Breakfast ni umuhango uba buri wa kane wa mbere wa Gashyantare i Washington DC, watangijwe mu mwaka wa 1953 na perezida Dwight D. Eisenhower ku gitekerezo cy'umuvugabutumwa Abraham Vereide wari umwimukira ukomoka muri Norvege wabaga i Seattle muri Amerika. Ubutegetsi bumwe na bumwe bw'ibihugu birimo n'ibihugu byo muri Afurika nabyo bwatowe n'umugenzo w'iri sengesho. Mu buryo budakunze kuba rero Ukraine, Uburusiya buherekanyije imfungwa zo mu ntambara hamwe n'abasivili nyuma y'ibiganiro by'amahoro byamaze iminsi 2 byagizwemo uruhare na Amerika byabereye i Abu Dhabi. Abanya-Ukraine 157 muri bo b'abasivili n'abasirikare 157 b'Uburusiya basubijwe iwabo mu guherekanya imfungwa kwa mbere kwabayeho mu mezi 4 ashize. Amatsinda y'Uburusiya, Ukraine na Amerika yitabiriye ibyo biganiro byabereye aho mu murwa mukuru wa Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ingingo nkuru zaganiriweho byemezwa ko ari guhara cyangwa se kureka ubutaka kure kwa Ukraine, iki gihugu kirimo kotswa igitutu ngo kibyemere, hamwe no kwizihiza umutekano Ukraine nk'uburyo bwo kwirinda ko Uburusiya bwazongera kuyitera kugira ngo hagerwe ku masezerano yo kuzarangiza iyi ntambara imaze imyaka hafi 4. Nta ntambwe byatangajwe ko yatewe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibyo biganiro bitari byoroshye ndetse ko ashaka umusaruro wihuse cyane nk'uko amakuru bivuga. Uburusiya bwagabye igitero gisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare no mu kwezi kwa 2022. Hagati ya Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko imfungwa 157 zayo zo mu ntambara zagaruwe muri Ukraine. Iyo minisiteri yongeyeho ko Abarusiya 3 b'abasivili bari bafunzwe mu buryo bunyuranyije amategeko nabo basubijwe mu Burusiya.
bari abaturage mu karere ka Kursk mu burengerazuba bw'Uburusiya. Ibice byako bimwe bikaba kandi byari byarigaruriwe na Ukraine mu gitero yahagabye kuva muri 24 kugeza 25. Ibiganiro by'i Abu Dhabi bya kabiri bibaye mu byumweru bya vuba bishize, biri mu muhate wa Perezida wa Amerika Donald Trump wo kurangiza iyi ntambara. Mu biganiro n'abanyamakuru byo muri White House birebana n'umugabane wa Afurika ntihaburamo umugore uharana inyota yo kubaza ibibazo. Kuri bamwe Haryana Velas Victoria agaragara nk'impirimbanyi, ariko bakamunengera bikomeye ko yifashisha uyu muhate mu kwirakw'iza icengezamatwara ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Velas afite imyaka 42, akomoka muri Angola ndetse yanigeze gukorera televiziyo y'iki gihugu, Televisão Pública de Angola. Mbere yakoreshaga mikoro yiyumvikanisha ijwi rya Afurika akanabishimirwa na bose, ariko ibyo byahindutse mu ntangiriro za 2025 ubwo Perezida Felix Tshisekedi yatangiraga gusaba Leta Zunze Amerika kumufasha guhagarika intambara mu gihugu cye. U Rwanda rufasha FC23. U Rwanda rwateye RDC. Ubushotoranyi bw'u Rwanda by'abirego byose ubutegetsi bwa RDC bumaze imyaka 4 bushinja u Rwanda byatangiye kumvikana mu kanwa ka Velas Victoria. Ashishikarira kandi gusaba ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kurufata ibihano. Kuva muri Mata 2025 Velas Victoria ntakita ku bibazo byugarije ibindi bihugu bya Afurika nka Sudani y'Epfo, Somalia n'ibihugu byo muri Sahel byugarije n'umutekano muke, nyamara yitwa ko ari umunyamakuru ukurikiranira hafi ibibazo byo ku mugabane wose. Ubutumwa bwe ku mbuga za X ndetse na YouTube buhora ari RDC. Tariki 27 Kamena uwo mwaka Velas Victoria yaratunguranye muri White House abwira Trump ko Tshisekedi ashaka kumutanga mu bazahatanira igihembo cy'amahoro cya Nobel. Ni ubwa mbere Perezida wa Amerika yari yumvise uyu mugambi, kuko mugenzi we Kinshasa atari yarigeze awumubwira. Urubuga Neo Africa ku itariki ya 6 Gashyantare 2026 rwanditse ko kuva mu mezi make ashize Haryana Velas Victoria yahinduye ikibazo cya RDC urugamba rwe ku giti cye n'urwo mu rwego rw'umwuga. Uyu munyamakuru ntiyabihakanye, ahubwo yakwirakwije ubutumwa. Igiteye impungenge kurushaho nuko mu gushyigikira ubukangurambaga Haryana Velas Victoria yatangiye gukwirakwiza ubutumwa bw'abarwanya Leta y'u Rwanda bamunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside, baba abanyarwanda baba mu mahanga cyangwa se abo mu karere, bishimangira ko ikibi cyose kivuga u Rwanda acyakira neza. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu bifashijwemo na Amerika. Haryana Velas Victoria yabajije Trump ati ni ryari ingabo z'u Rwanda zizava ku butaka bwa Congo. Amusubiza yikiza ati ni vuba cyane. Byasaga naho Haryana Velas Victoria yatumye iki kibazo na Leta ya RDC kuko abashyigikiye bamukomeye amashyi, ariko ku rundi ruhande abazi neza ibikubiye mu masezerano yashyizweho umukono bamufata nk'uwatanye, kuko nta magambo arimo yemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amasezerano ya Washington avuga ku gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR umaze imyaka myinshi cyane ushyigikirwa na Leta ya RDC, ikabikora ititaye ku kuba waraciye abaturage benshi cyane barimo abanzi kuva ku butaka washinzemo ibirindiro ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Abasesenguzi bavuga ko Haryana Velas Victoria adashobora kwigira nyoni nyinshi ngo avuge ko atazi ko FDLR hari ikibazo ku mutekano w'akarere, kuko Amerika akoreramo kenshi cyane yawushyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Inashyigikira imyanzuro y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano y'uko ugomba gusenywa burundu. Impamvu uyu munyamakuru atavuga ko Leta ya RDC ifasha FDLR n'imitwe igize ihuriro Wazalendo, kandi raporo mpuzamahanga zishimangira ko imitwe igira uruhare rukomeye cyane mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu bugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, n'icyo kwibazwaho. Igisubizo nuko yahindutse igikoresho cy'icengezamatwara ry'ubutegetsi bw'i Kinshasa butifuza ko ibyo bimenyekana. Kuba igikoresho cya Leta ya RDC bigira ikiguzi, kuko hari amakuru ahamya ko mbere y'uko Haryana Velas Victoria yabaza Trump igihe ingabo z'u Rwanda zizavira muri RDC, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwari bwamuhaye amadolari 4,000, kandi ko yari yiteguye kubaza ikindi kibazo yahawe n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya mbere y'uko ikiganiro kirangira, ariko mu mwanya. Muri Mutarama 26 Leta ya RDC n'iy'u Burundi zakajije ubukangurambaga bugamije gusabira u Rwanda ibihano zifashishije imbuga nkoranyambaga. Ibiganiro mu nama mpuzamahanga ndetse mu binyamakuru, Haryana Velas Victoria n'abandi banyamakuru bazwiho kubogama bari hafi aho ngaho barazifasha. Uko kwezi nibwo Velas yagiye Kinshasa n'Igitega mu Burundi agirana ikiganiro na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Congo. Icyatunguranye nuko ikiganiro cy'iminota 47 yagiranye na Ndayishimiye
kitasohotse ku muyoboro wa YouTube cyangwa se kuri televiziyo y'u Burundi, ahubwo cyasohotse kuri televiziyo ya RDC, Radio et Television Nationale du Congo gusa, ibishimangira ko abo cyari kigenewe ari abanyekongo kuko ibyakivugiyemo byari ku murongo wa leta ya RDC. Ni kenshi ibinyamakuru mpuzamahanga byakoze inkuru ku ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC bitarakandagiza ibirenge, akenshi bikagwa mu mutego w'icengezamatwara rya leta ya RDC. AFC M23 yanenze iyo mikorere, bimwe muri byo bikikosora, bitangira kandi koherezayo abanyamakuru bagaragaza amakuru y'imvaho. Velas Victoria uvuga ko avugira inzirakarengane z'abanyekongo ntarakandagira ku butaka, avuga ko barenganyirizwaho. Ntazi ibice AFC M23 igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bisa, yamaza gusa ibinyoma abwirwa na leta ya RDC atazi uko ababituyemo babayeho. Kimwe n'abandi banyamakuru ndetse n'abanyamahanga bizera ibyo leta ya RDC itangaza. Velas Victoria ashobora kuba atazi ko abarwanyi ba AFC M23 ari abanyekongo, bamwe muri bo nka General Sultan Makenga bahoze mu ngabo z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda Ambasaderi Vivian Nduhungirehe agaragaza ko hari ibisabwa byose kugira ngo amahoro ahinde mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora intambamyi ikomeje kuba Kinshasa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kubakingira ikibaba. Yabigarutseho ku itariki ya 6 Gashyantare 2026 ku munsi wa kabiri w'inama y'igihugu umushyikirano yabaga ku nshuro ya 20. Yasubizaga ikibazo cyabajijwe na Ambasaderi wa Zimbabwe mu Rwanda Professeur Charity Manyeruke wibanze ku bibazo by'u Rwanda na RDC, abaza hazava igisubizo. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ikibazo ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahiriza rimwe ibyo iba yariyemeje, ahubwo igakomeza kwica abaturage bayo ntacyo yitayeho. Yibukije ko kuva muri 2000 hamaze gushyirwa umukono ku masezerano atari munsi y'10 yongera kuya Washington n'aya Doha avugwa uyu munsi, ariko ikibazo kikaba kigihari. Ibyo byiyongera ku myanzuro y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano irenga 20 yemereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari icyicaro cya Loni. Minisitiri Nduhungirehe ati ayo masezerano niyo myanzuro bivuga ko gusenya imitwe ifitwe intwaro irimo na FDLR ndetse no gukemura ibibazo ushingiye ku mpamvu muzi zibitera, ariko iyo myanzuro n'aya masezerano ntabwo yubahirijwe. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko icyabuze atari amategeko cyangwa se ingabo zo gufasha mu kubibahiriza, cyane ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO ziri muri iki gihugu mu myaka 26 ishize. Iyi MONUSCO avuga imaze imyaka 26, iherutse kandi kongererwa igihe cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Biteganyijwe ko ubutumwa bwayo buzarangira ku itariki 20 Ukuboza 2026. Izakomeza igire abasirikare mu 11,500, abapolisi 443, indori zo mu rwego rwa gisirikare n'abandi bakozi mu rwego rwa gisivili, bose hamwe bagera kuri 600. Nubwo ibyo byose bihari, ariko amahoro yarabuze muri iki gihugu kiri mu bunini cyane ku isi. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko icyabuze ari ubushake bwa politike n'icyizere mu gukemura ibibazo, ndetse biri mu cyiciro bibiri. Ati hari ubushake bwa politike bw'Kinshasa kuko buri gihe basinya amasezerano yo guhagarika imirwano ntibayubahiriza. Nahoze mvuga iby'indege z'intambara na drone yatizibasira abasivili ibice bituwemo abanyamurenge ati muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bihamywa nuko nko kuva ku itariki 30 Mutarama kugeza ku itariki ya 1 Gashyantare 2026 drone zirenga 18 za FARDC zoherejwe mu kirere cya Minembwe. Ibitero byazo byateje impfu z'abasivili benshi, gusenyuka kw'ibikorwa remezo bya gisivili birimo inzu zo guturamo, amavuriro ndetse n'isengero. Minisitiri Nduhungirehe yanavuze ko hari ubundi bushake buke bwa politike mu gukemura ibibazo ku muryango mpuzamahanga. Ati ikibazo cyose kiba cyose tumenyesha umuryango mpuzamahanga, tumenyesha inama ya Loni ishinzwe umutekano ku isi, twamenyesheje n'amahanga. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo cy'uko leta ya RDC ikoresha ibibuga by'indege bya gisivili mu kugaba ibitero ku basivili. Bijyanye n'uko ihuriro rya M23 kandi rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirutse gutangaza ko mu ijoro ryo ku itariki 31 Mutarama kugeza ku itariki ya 1 Gashyantare 2026 ryagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka Ikisangani mu ntara ya Chopo. Ryasobanuye ko iki gice gitegurirwamo ibitero bya drone bigabwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangaje ko cyahanuye drone nyinshi zagabwe kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru yemeza ko ku kibuga cy'indege cya Bangoka kiri mu ntera y'ibirometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani hari igice cyahariwe igisirikare kibamo drone zirimo CH4 zaguzwe
mu Bushinwa na Tai Anka zaguzwe muri Turukiya. AFC/M23 kandi yagaragaje ko iki gitero cyari kigamije gusenya iki gice cy'ingenzi ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo, ishimangira ko ubu ifite ubushobozi bwo gusenyera ikibi aho cyaba gituruka hose, kandi ko leta ya RDC atariyo yemerewe gukoresha drone n'abacanshuro gusa. Ni ibikorwa byamaganywe n'imiryango mpuzamahanga benshi bakagaragaza ko ari ukubogama na cyane ko batanengaga imikorere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutubahiriza amasezerano. Minisitiri Nduhungira ati none tubona imiryango mpuzamahanga inenga uwasubije bamugabye y'igitero aho kunenga utubahiriza amasezerano ndetse no kwibasira abasivili hashingiwe ku moko. Dufite byose byadufasha kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ikibura n'ubushake bwa politike bwa Kinshasa ndetse n'ubw'umuryango mpuzamahanga bwo gushyira igitutu kuri leta ya RDC mu gushyira mu bikorwa ibyo yasinye cyangwa se yamaze kwemera. Uwo ni Ambasaderi Olivier Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru, ayo ni amahomvu, ni Perezida Paul Kagame kubicinye icyara ko u Rwanda rwemeye ko rukorana na M23. Imyaka igiye kuba ine ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, rimwe na rimwe bukagaragaza ko rucukura amabuye y'agaciro y'Abanyekongo. Mu mpera za Mutarama 2026 ubutegetsi bwa RDC n'abafatanyabikorwa babwo barishimye cyane bicinye icyara nyuma yaho Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Matthieu Mukantabana abwiye abadepite b'Abanyamerika ko rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muya yagoretse ubutumwa bwa Ambasaderi Mukantabana atangaza ko u Rwanda rwemeye ko rufasha M23 kandi ko rufite ingabo ku butaka bw'igihugu cyabo, abyuriraho avuga ko igihe kigeze kugira ngo rufatirwe ibihano. Mu nama y'igihugu umushyikirano yatangiye ku itariki ya 5 Gashyantare 2026, Perezida Kagame yatangaje ko iyo u Rwanda ruba rwohereje ingabo muri RDC kugira ngo rushakeyo amabuye y'agaciro, ubukungu bwarwo buba bwarikubye inshuro 100 ugereranyije naho buri uyu munsi wa none, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiye abigarukaho. Perezida Kagame yagize ati iyo tuba turi muri Kongo dushaka amabuye y'agaciro tuba twarakize inshuro zikubye 100 kurusha uko bimeze ubu. Abantu barishimiye ngo murabona twahoze tuvuga ko u Rwanda ruri muri Kongo, ati barabihakanaga none oya ni amahomvu. Yasobanuye ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rushobore kandi guhangana n'ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba FDLR uba mu burasirazuba bwa Kongo, unakorana n'imitwe y'ingabo z'Abanyekongo n'ubu gifite umugambi wo guhungabanyiriza umutekano. Kubabaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko bakabaye bibaza impamvu rwaba rufiteyo ingabo kuko bakwiha igisubizo batabanje kugitekereza ahandi. Ati igisubizo cyanjye cyoroshye kivuga byose, cyahoze ariyo umbajije niba uri muri Kongo ubanza kwibaza impamvu u Rwanda rwaba muri Kongo, aho wabona igisubizo utabanje kumbaza. Yakomeje agira ati mbere na mbere si amabuye y'agaciro, icyo kijye ku ruhande, si ikindi. Ati mu by'ukuri keretse ko twababwiye ko imyaka 30 ikibazo ko kiva muri Kongo kugira ngo gihungabanye umutekano wacu, kandi icyo kibazo cyarakomeje inshuro nyinshi. Nimushaka kubibona, nimushaka se kubyumva. Perezida Kagame akaba yaragaragaje ko iyo abantu babaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babumva ko ari umutego bateze. Atushobora gutuma ingamba z'ubwirinzi zashyizweho kandi zidahabwa agaciro cyangwa se igihugu kikajyanwa mu nkiko. Atariko baba bashaka iki iyo bakubaza muri Kongo? Ati muri Kongo uvuzeyo, uvuze oya. Ingingo y'ingamba z'ubwirinzi twafashe yafatwa nk'aho idahari, wavuga ngo yego. Ibyo bihinduka ikibazo cyonyine cyo gukemura ku isi, uvuze yego se ibindi bibazo biragenda. Waba uborohereje ati kugira ngo rero bakwikoreze ibibazo bya Kongo. Muri Gashyantare 25 umunyamakuru wa CNN yabaje Perezida Paul Kagame niba u Rwanda rufite ingabo muri RDC, asubiza agira ati simbizi. Kuri iki kiganiro Perezida Kagame yagize ati mu buryo bwa tekinike sicyo gisubizo nari gutanga, ariko none mu buryo bwa tekinike nicyo gisubizo kitari kikunjyana mu rukiko. Ni gute wakurikirana umuntu udafite icyo azi? Ati byagorana. Perezida Kagame yavuze ko leta ya RDC igomba kwikorera umutwaro w'ibibazo byayo ikabikemura aho kubyegeka ku Rwanda, kandi ko u Rwanda rutazazuyaza mu kurinda umutekano w'abaturage barwo kabone nubwo isi itagendera ku kuri. Mu kiganiro umuyobozi wa AFC/M23 Corneille Nangaa